در نتیجه تغییرات اقلیمی بیش از 2 برابر شده است. سرعت طوفان نتیجه تغییرات اقلیمی یعنی اقلیم değişikliği neticesinde بیش از 2 برابر دقات شده است بیه، یعنی بهتر از دقاتی بیه. سرعت با یک مثلا دهات بره آنا پشتیوه یعنی اقلیم دقیش بیه اف سرعت طوفانه زیاده تر دقاتی بیه. معنی مشخص شده است یعنی بلی بیه که در اطراف جزایر بعد یعنی تثبیت بیه که در اطراف جزایر برمودا دور وان آده برمودای در اقیانوس اطلس در اطلس اقیانوسی را یکوژی نوانا وان جزایر وان آده طی سالهای اخیر وان سال داویدا سرعت طوفان باگرا به دلیل افزایش دما به سبب زیاده بونا گرمه در نتیجه تغییرات اقلیمی که او گرم زیاده بیه نتیجه اقلیم değişikliği دا بیش از 2 برابر شده است. سرعت طوفانه بهتره جه دقاتی بیه. بر اساس اخبار سایت لیو ساینس بورا يعني سر تمله وان خبره که سیتا لیو ساینس اعلان کریه در مطالعه خبات کدا که به طور مشترک که بشکل که ارتقلشا توسط مؤسسه علوم اقیانوس مرکز ملی اقیانوس شناسی يعني جالي او مؤسسه علوم اقيانوسي يعني علم اقيانوسي علم البحر او جي ناوي مركز ملي اقيانوس شناسي يعني مركز ملي ناس كرنا اقيانوسا يعني ناوي ايوه و نبراويادا مشترك نبراويادا يعني او çalışma خباطه مشترك نبراوي او كهانه و مؤسسه هانه و دانشگاه ساوتو همپتون اوكا üniversite ve üniversite neydi naviçi خرد شوا دابتاوی ساوتو همپتون انجام شده است که gerçekleşmiş بیه مشاهده شده است ساتیه دیتن که سرعت طوفان ها به دلیل تغییرات آب و هوایی بسبب دگشبون آب و هوای در سالهای اخیر دوان سال داوینده افزایش یافته است زیدایی دیتی زیده بیه. معنی محققان دریافتند به محققا وصا فهم کرنه که سرعت طوفان ها در برمودا وان عاده برمودای و اطراف آن والدور آوان از سال 1955 تا سال 2019 سال 55 حتی تا سال 2019 از 56 کیلومتر 56 کیلومتر سرعت طوفانی به 117 کیلومتر افزایش داشته است. 56 کیلومتر سرعت طوفانی زیده بیه چیه 117 کیلومتر زیده یعنی زیده بیه خواهی زیده بودی. به عنوان بخشی از مطالعه به عنوان یعنی قسم که مطالعه بر اساس داده های جمع‌آوری شده سر تمل وان وری کواتن توپ کرن توسط مؤسسه علوم اقیانوس برمودا توجهالی مؤسسه علوم اقیانوس برمودای مشاهده شد مساعدت دیدن که درجه حرارت سطح دریا درجه گرم روی بحره در 66 سال گذشته 66 سال در باس بیه در منطقه دا یک
فاصل 1 derece افزایش یافته است. یعنی درجه کی و onda 1 derece ام بیجن daha 1 derece زیاده بیه. گرماروی بحری. در این مطالعه دوی خبات دوی çalışmaya da تأکید شد تأکید بیه که دمای ثبت شده گرما کو ثابت بیه در سطح دریا روی بحره یعنی آواری بحره و 50 متر زیر سطح آب و او گرما 5 متر بین آویدا باعث تقویت سرعت طوفان ها می شود. دبه سبب یعنی دبه باعث سبب سایق تقویت سرعت طوفان ها می شود دبه یعنی. من. این تحقیق اوی تحقیق هانه در مجله انویر نمتال ریسیج لیتز ناوی چیه انگلیزی هم زنم دوی او که دا دوی مجله دا یعنی دوی درگیه دا منتشر شده است بلاویه انویر نمتال ریسیج لیترز دوی دا بخشمیه بلاویه رجب چاودار یعنی چاودار ترکی رجب چاودار از فستیوال فیلم فستیوال فیلم هنده جایزه گرفت ödül گرفتیه رجب چاودار دالکی ویداری و کیمه رجب چاودار بازیگر معروف ترکیه یعنی oyuncuی مشهور و معروف ترکیه در 11مین فستیوال فیلم دادا صاحب فالکه هند de 11مین فستیوال فیلم کناوی و فیلم فستیوال یعنی فیلم دادا صاحب فالکه بله به هندیه دادا صاحب فالکه یا هندیه به خاطر بازی در فیلم رویای دیدم به خاطر لیستکاوی یعنی اویناوی لیستکاو کلیستیه yani oyuncu tikriye der filmi Rüyayı Didem bir filmi kutbe xavneki yani bir düş gördüm. Herhalde Türkiye sahibi filmi kim sahibi bir düş gördüm. Yani min xavekidi şayeste deryafte caize yani layıktiya layık ditna ödüle behterin baziger en iyi oyuncu yani en iyi oyuncu nakşe dövüm mert şude yani ikinci emirci yardımcı yani behterin yani kanşterin baziger nakşe dövüm yani yardımcı erkek mert yani yardımcı erkek oyuncu evkavi girtiye naviçi ödülavi girsin bana ödüle yani en baş yardımcı erkek ödülü girdiye. Filmi Rüyayı Didem. Az gulam bburun ev nakış acaba mana rol mu ikinci rol? Beli yani ikinci rol yalnız evket ve da yani evket nakış yani bejin oyunu role kamış mana sakın. Tabii. Beli ناقش يعني يعني رول قلتنو لا يستكو وتشكيله يعني كواكا كبكه انا تجي كده ام بيجن رول كي بقدر دبين هذا ناقش كي قرت يعني ايراني وصاد بيجن بازیگر yani هذا yani بازیگر نقش دوم yani yardımcı erkek كتب yani نقش دوم دبیجه و مرد جشبه erkek نقش دوم yani yardımcı erkek yani serhep te mana yani. Filmi Rüyayı Didem filmi bir düş gördüm yani ve kargerdaniye Murat Şerih yönetici yani yöneticiye
مراد شری در بخش مسابقه 11مین فستیوال فیلم داد صاحب فالکه در قسم yarışma ama 11 او فستیوال فیلم هندستانی شرکت کرد. دوی دا چکریه أبي رجب جوداري قاتل مش يعني بيه اشتراك كريه يعني قاتل مش بيه من يعني فيلم يعني yöneticiyi ve Murat Şeriye demek ki. من Murat Şeriye der bakşı müsabakaya yazamın da kısmı müsabaka yani yarışma hava yazda da ve festivala filmi Hindi'de katılmış bir şirket kiriye. Recep Çavdar oyuncu der in film ve filmhanede ki rivayeti ist. Filmeki rivayetiye. يعني حكاية Yani hikaye anlatı Türkiye. Rivayet. Roman, bakar roman. Roman. Ana bir roman. Yanlış. أنا شو بتركي يعني بتركي رومان رومان دبيجن بعربي روايتي دبيجن شو يعني بله كي فيلم روایتی يعني anlatı yani rivayeti hikayet yani bir olay. Az rüyaha jinki xev ve khiyalatı ve inki khiyalatı tarik yani Tarık yani böyle nave. Ya. Vuku'i yani karanlık. Vuku'i bitirki karanlık kudven karanlık. Tarık evet Farsi'de mana karanlık he. Fakat vedra da yani Tarık yani navi merveti. Tarık Türkiye او Tarık olarak yani Tarık. رواياتي از رویاها جنکی خو و خیالات تاریخ یعنی اینکه خو و خیالات تاریخ کی پس از یک تصادف رانندگی که پشتی یک یعنی ترافیک قضاسیه حافظه خود از دست داده حافظه خود هم داکریه در نقش ذکی عاقل در نقش یعنی در رولا ذکی عاقل دا ifade نقش کرده یعنی دوی دا رول گرتیه و لیستیه و با همین نقش او دیگه او به نقشه هانه یعنی به رول هانه جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد یعنی ödüle en baş yani oyuncuya yani yardımcıya yani erkek yardımcısı ra az ane khud sağ yani kiriye ane khud sağ yani kiriye okey khud mesela dibijin falan çiz ra ane khud sağ yani kire canlanmış kiriye ane khud sağtan yani kiriye خو yani kazanç kiriye خو yani ya. Canlanma ane خو yani kiriye خو yani kiriye mülke خو kiriye hakkı خو kiriye شيء اوكي خو yani an büyü manaydı. Ve da ne o ana ko ino an hem de bejin ne o ane. Yani kiriye خو yani kazanç kiriye yani. Evet caize ra kazanç kiriye. O zil lügatı binerim. Amçı mı nerseydi? Evke da navi çiye. Bostane da tırcara kelime ane Saadit Khabtini. Recep Çavdar derpeye intikabat-ı Necat işler. Recep Çavdar pişti seçmişkirbuna Necat işler. Necat işler ve unvanı behterin bazigeri merdi ve sifali filmi Daka ve nave yani embebejin en kançterin oyuncuyu mere dve festivala filma Daka'yda ev Recep Çavdar pişti Necat işler dövimin bazigeri şut bu yani ikinci oyuncuya ki der yek festivali beynel melali uluslararası festivale ki da caize deriyaft mikune ödülü kazanç dike elde etke kazanç.
Teda ez gulam bu burun mezakir lügatı tabi ez an hutta kendi yaptı tabi ondan kendi yaptı. İşte kendisi kere kendi yaptığını yine. Ha tabi kendi yaptı. Ha ustad bey. Demek şey devamı merdra ez an ne radvedat be şey ve caize behterin baziger nakşe devamı merdra ve ödela en baş yani oyuncuyu yani erkek yardımcı oyuncu az an khutsa yani ve caize çıkar yani kelime yapı. Az an az benim karım tabi az an ondan hutta kendi yaptı. Ondan kendi yaptı. evi ve ev geçekir ve Seyda. yani ve ödüle çekir. Ez olan جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از آن خود ساخت منویا لگوگل çeviri خست ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Tamam yani kazanç kiriye yani tabii elde kiriye yani. Tamam. Elde kiriye kazanç kiriye yani. Ben uzunum kerim. Evet yani. An ve da mesela an خود ساختن بوي هوا بوي معناته ها يعني ابيا كلمه مالي يعني انو ان او كلمه نينا ان دبي هذا بمعنى تشتكي مركه اخو وقد تحصل عليه بعربي البجاسنا ها وقد تحصل عليه يعني الذكر يعني مثلا وكي بيجي امتلك مثلا يعني اختص به مثلا مش مشكله صار نعم رجب شاودار در پی انتخابات طيب نزلون هذه سايد افزایش صادرات عسل ترکیه در 4 ماه اول سال جاری افزایش یعنی زیاده بونا صادرات یعنی اخراج عسل ترکیه هنگام ترکیه در 4 ماه اول جاری در 4 ماه اول سال جاری سال کهانه امتدانه her 4 ماه اول که Ocak, Şubat, Mart, Nisan edin. Türkiye در 4 ماه اول سال جاری در 4 ماه اول yani 4 ماه اول سال امتدانه به 40 کشور به 40 مملکتی معادل مثلا 9 milyon dolar karşılığı نه میلیون و نیف دلار عسل صادر کرده است هنگام اخراج کریه در اساس داده های اتحادیه صادر کنندگان دریای سیاه شرقی yani Lizgora veriye Karadeniz yani Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği veriye van yani Lizgora İstatistiki var benim. Sadır kunendegan yani ihracatçılar. Derya Siyah yani Karadeniz Şarkı yani Şarkı yani Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, İttihadi yani Birliği. Sadirat-ı devre mahay janviye avril yani ev ihracata yani devre dönemi ما جانوية وحتى نيساني أوريل يعني نيساني يعني أوجاغي وحتى نيساني نسبة بدورة مشابه سال گذشته بنسبة دورة كوعيني أو جدي سال أوجاغي حتى ما نيسانا سال بوري 24% أفزايش yaptı. جسدي 24 زيادة بيا أبي إخراجاتها هنقف. و به 2502 تن رسیده و گشتیه 2502 تونی بیشترین صادرات عسل بهترین يعني اخراجات هنگف از ترکیه به ترتیب يعني سلاسله به امریکا امریکا و آلمان کویت بلژیک قطر İspanya, Japon, Balvana ve Surat girifte gerçekleşmiş bir. Yani beter ve Balvana ve Hatiye ihraç kırır. Yani tabi bu çıl devlet ama bana tabi en parayı Balvana var.
در این دوره دوی دونمه دا به امریکا با در ازای 2,825,250 دلار قرشی 2,825,250 دلار مال امریکا و ویژه چقاست اویا امین دلار پره ولا تونی وی 707 تن عسل صادر شده است 707 تن انگار اخراج بی مال امریکا این کشور را اوی مملکت امریکا را آلمان مملکت آلمان با 2,802,956 دلار اویانت پیمان را جا اویا و کویت با 412,530 دلار دنبال کردن تعقیب کردن يعني بي امريكا بانانه بي امريكا را امانات آلمان بي امريكا را آلمان بي آلمان راجی کویت سال گذشته سال شویی در خارج از دوره مورد بحث یعنی سال گذشته سال بوری در خارج از دوره مورد بحث yani dönemi bunun yani haricinde olarak yani Belçik yani خارج وان مثلا دوره مورد بحث خارج وان مملکت ما گوشیان نه بالوان و غیر وان برشیان بون بالوان غیر وان خارج جوانجی به بلژیک بلغارستان هنگ کنگ و چین ایتالیا و مراکش و مغربی دبی و اسلوواکیا دهستان پاکستان افغانستان کنیا اسرائیل و رومانیا نیز بوانا جی عسل صادر شده است انگار اخراج کرد بله از اونم پرچه منور قدیه ایش هفت خوزی بسن صبح پرچه کدنه او